Ja sam uvijek osjećajan, nogomet je moj život. To ne znači da nisam hladan i racionalan u glavi. Moje odluke su one koje treba gledati i kako vučem poteze na terenu ili kako treniram, a to da malo više osjećajno doživljam utakmicu, to je poznato. Ako ne, onda bi me već 100 puta kapa potrefila. Ne vičem na suce, ne pravim nekih grdih reći ili kako god, ali malo skačem da se malo, da kažem, da izduvam energiju koja je u meni. Zadovoljan sam ishodom utakmice, ako me to pitate. Znamo da Benhaim ima 3 žuta kartona. We know that Benhaim has 3 yellow cards. Ali to je samo jedan igrač. But he's only one player. Maccabi Tel Aviv je baš zaista ozbiljna momčad. Maccabi Tel Aviv is really a strong, good team, serious team. Svi znaju da imaju 10 puta veći proračun od nas. Everybody knows that their budget is 10 times ours. Tako da oni imaju puno drugih igrača na klupi koji su zaista dobri. So there are many other substitute players on the bench that are really good. Utakmica će biti prepunim poljudom, što me raduje. This second leg match will be played at the crowded Poljud Stadium, which makes me happy. 2 puta je Hajduk sad u posljednje godine gubio sa 2-1 i sa 1-0 i sad neka bude treća sreća. Znam Giovanija Rosa vrlo dobro, igrao sam protiv njega sa slovenskim timom Celje kad je on igrao za Maccabi Haifu. I know Giovanni Rosa very well. My team played against him when I was coaching a Slovenian club Celje, and he was playing for Maccabi Tel Aviv. Ali za ovu utakmicu nisam ga zvao, to ne bi bilo fair, pošto on bio igrač i tu i legenda je kluba, tako ne bi bilo ni fair play, ni dobro da ga stavljamo u nezgodnu situaciju. Danas znate da je to globalizacija, da se dobiju podaci i preko Y-Scout, Instant Scout, utakmice, CD i to da imamo i mi svoje druge informacije kako i gospodin Alveradze, tako da to je baš lako danas pribaviti. Što ste rekli igračima na poluvremenu? Nakon onakvih prvih 45 minuta. What did you say to the players during the half time after the first 45? Da nek se okuraže, da nek počnu igrati nogomet, da treba da zabijemo ako hoćemo izaći s pozitivnim rezultatom iz Tel Aviva i dao sam i neke upute u vezi odbrane gdje smo grešili puno u prvom poluvremenu. Znam da nije bilo baš idealno, zato i to smo u drugom poluvremenu baš dobro napravili. Još jedanput igračima svaka čast, nisam ih pohvalio na početku i zaista im odajem priznanje za veliku borbu, za veliku trku. Imali smo mi svoje prilike, imao je Maccabi. A nek ono što je u slačionici ostaje u slačionici. To je veliki rezultat za naš mladi tim i velika šansa za usredni susret. This is a good result for our young team and it gives us a good chance for the second leg. Zaista dođite u Split, vrlo ste dobrodošli, vidjet ćete Poljud će biti pun, velika koreografija i tako da ste svi dobrodošli. Ja mislim da će biti pun stadion, 35.000. I'm expecting the stadium to be crowded. It's up to 35,000 people. And pjevat će od prve do zadnje minute.